Hadirin gejing bom seso nak kajing le kendu jong menteri rang ba kondok sama menen kamiat i kini kai fastom. Mantaka sengipat menteri rang ba sembut jong kejela ubak person tensong ulakot yakan yang saya sisien. Ia kini ka kenun jikin sekolah art. Ia kini ka kenun jikin kai sekolah ad hoc. Ki bala song tiamit akhmat sekretariat lalai mit haduk mantaka sengi. Kini ka kenun kalau ia banyak kendu ia menteri rang ba sembut ubak person tensong banyak ter banyak taibnya. Halo gejing dawa ke baki kila Bu Ahmad yang kesokar bat ya kabaka sokar kala kula naduk kini ki panai ki pada dep. Kini kadi ke bawa mebon lengdo oleh tu alu kan ya ketaki demand sungi sun. Dia pula penon kami kata kentin sun. Kemudian sak tu kan nipor. Dia kumta aba ni yo ya kata ka ong sun impat hon. Ni la litai yang sesurup nama kan dang long tang sun. Dia kata sun kala benjrong tu kan no. Hendai habangi kendu yo menteri sembut menteri mentakasngi yo Pak Presiden Tusang sembut menteri ulang ba ya kani ke isu jongpi on resolve ha ke cabinet meeting kebansawan kata ru kan de ka top priority baru ula ai ka assurance ka ba 101%. Dipilar semua tu 101% uang ba kan jaret ngin approve no pat pin sayo ya katakan notification ka bat kataka order nak government jikumta lada pipet ya kani ka jingkendu jungi yo menteri badi pet ya pulih putih bat sembut menteri ada tangga continuity kan kamdan kata ka jingbom hon namar hapor bangi kendu yo menteri badi pet ya pulih putih ru yang kadang kata ka positivity nak government bahkan ai kadang kata positivity kata ngila adaptif nado ka khat artrik jong ujemang ru abang ya kendu ya u chief minister badi sa dipi balang ngila dan kata positivity nado kata kapor nama ladap commit kalau adap dan ke commitment nado kato kipan lightly cabinet meeting but kadau bangi keli balai pada adin ka cabinet meeting ke balai 4 la ban ai kata kajing dawa jungi di sembut menteri ilo ong ba kadau ba kim 4 la ban ai kalong ba hot kila ya discuss haki atli cabinet meeting da cabinet meeting ke balai menteri rang ba badipet ya ka pulih putih uklam yo banwan na ki daw nimte ki pamla kya dia ki ong ba kim 4 kwa bakin approve ha ka ba menteri rang ba badipet ya ka pulih putih dan ke kumta kani ka next cabinet meeting yang ba baru ki menteri sarkar kindan bakin sa Yap ya kita ki demand sungi sun. Dia pula penon kami kata kentin sun. Kemudian sak tu kan nipor. Dia kumta aba ni yo ya kata ka ong sun impat hon. Ni la litai yang sesurup nama kan dang long tang sun. Dia kata sun kala benjrong tu kan no. Hendai habangi kendu yo menteri sembut menteri mentakasngi yo Pak Presiden Tusang sembut menteri ulang ba ya kani ke isu jongpi on resolve ha ke cabinet meeting kebansawan kata ru kan de ka top priority baru ula ai ka assurance ka ba 101%. Dipilar semua tu 101% uang ba kan jaret ngin approve no pat pin sayo ya katakan notification ka bat kataka order nak government jikumta lada pipet ya kani ka jingkendu jungi yo menteri badi pet ya pulih putih bat sembut menteri ada tangga continuity kan kamdan kata ka jingbom hon namar hapor bangi kendu yo menteri badi pet ya pulih putih ru yang kadang kata positivity nak government bahkan ai kadang kata positivity kata ngila adaptif nado ka khat artrik jong ujemang ru abang ya kendu ya u chief minister badi sa dipi balang ngila dan kata positivity nado kata kapor nama ladap commit kalau adap dan ke commitment nado kato kipan lightly cabinet meeting but kadau bangi keli balai pada adin ka cabinet meeting ke balai 4 la ban ai kata kajing dawa jungi di sembut menteri ilo ong ba kadau ba kim 4 la ban ai kalong ba hot kila ya discuss haki atli cabinet meeting da cabinet meeting ke balai menteri rang ba badipet ya ka pulih putih uklam yo banwan na ki daw ngimte ki pamla kya dia ki ong ba kim 4 kwa bakin approve ha ka ba menteri rang ba badipet ya ka pulih putih dan ke kumta kani ka next cabinet meeting yang ba baru ki menteri sarkar kindan bakin sa ni kumlong kumta namar ya katulop jungi la direct da ka sarkar katnu ban ai yanu ki kumta kumbangan chuban rap yang ya ke ai ka bangala ong khamen chwa ki LP ki yo khat 8000 ki UP ki yo 100000 ki secondary ki yo 8000 baki higher secondary ki yo 800000 But kani katulop kalong kaju baro kowe ka state Meghalaya
om dei tangha kawai ke skol ni arti ke skol dia kata katulok jengiru ni haban sign haka utility certificate dia kata utility certificate la tho shai ni no hikai perteng kumta kat ni katulok jengu pat ni haban sign dia denang taru kan bangi teba katulok jengi kadai kat no dia kumta ngiru nginut bangin wan syakmat banginnya dawa hakata ka jinya dai jong ka sarkar ka managing committee ngingim dan jingtep iai kaya dai kumno kaya lat kumno ni tingi dai tang kinong trai pat ni smutu bangi ni yo ya kata kas tulop na ka sarkar Tama ya pipat matung dia jadi affair in si di la polisi yung sulong yang balik dia hajing sya banong ka jing ya pher ha ka ba kendu mengingi ya kendu yo sembut menteri bat yo menteri bari pejak puli putih kam dadan tan e ka jing ya pher ndai kadan tang kata ka continuity ka bangila banong ane ka jingbuat din habangi kendu yo menteri bari pejak puli putih ulong ini ba ka pi ni niladap kular de bangin sa IP kata ka enhancement niladap kular tiwang balai bat pidang syong ni surok ka jubab jungi yubu kalong ba ngidang syong ni surok namar ngimtip lanu kan wan kata ka approval bat ngimtip lanu kan wan kata ka notification na ko order